محشر کس میدانس اندر وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السرير. یہ دپ کاش باسا بوزن وول باسا غور و تدبر کرن وول آز آسن مون جہنمین سۭتۍ کی. علم حاصل کرنے پتہ گژھِ أمِس انسانس شعور آسن کہ مے کتہِ کوٚر یہِ علم حٲصِل مے کمو چیٖزو سۭتۍ کوٚر مےٚ علم حٲصِل اور أمِس گژھِ پتہٕ تگُن پنُن پروردگار پرٛزناوُن پتہٕ گژھِ یہِ پننِس پروردگار سُنٛد شُکر گُزار بنُن. مگر پروردگار فرماون مے بنو انسان سمیع تہٕ بصیٖر وجعلنا لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. مگر کمٕے لوٗکھ چھِ تِم یِم کم شٲنہِ شُکر گُزار چھِ بنان کمٕے چھِ تِم لوٗکھ یِم پننِس پروردگار سُنٛد شُکر چھِ کران. علم حٲصِل کرنہٕ پتہٕ گژھِ انسانس شعور آسُن علم حٲصِل کرنہٕ پتہٕ گژھِ انسانس پنُن پروردگار تگُن پرٛزناوُن میون خالق میون مالک کُس چھُ میون پالن وول کُس چھُ. اکھ بوٚڑ افسر چھُ علم حٲصِل کران مگر پتہٕ چھُس نہٕ پنُن رۄب تہِ تگان پرٛزناوُن نہ چھُس تگان پنُن مول موج پرٛزناوُن. اوے کوٚر بیان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو حدیث مبارکس اندر فرموک اسأل اللہ علما نافعا. پروردگار گژھِ علم نافعُک سوال کرُن رۄبا مےٚ کٔرزِ علم نافع عطا وتعوذ باللہ من علم لا ينفع. اور تمہِ علمہٕ نِش منٛگزو نجات پروردگارس یُس علم نہٕ انسانس نفع واتنایہِ یُس انسانس نفع دِ امہِ علم تمہِ علمہٕ نِش گژھِ پناہ منگُن. پناہ اوس منگان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. رۄبا بہٕ چھُسے تمہِ علمہٕ نِش نجات منگان یُس علم نہٕ مےٚ نفع واتنایہِ. یہِ اوس پانہٕ منگان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. علم حٲصِل کرنہٕ پتہٕ گژھِ انسانس یاد روزُن مےٚ کمو چیٖزو سۭتۍ کوٚر مےٚ علم حٲصِل اور بہٕ کِتھ کٔنۍ گوٚژھ پننِس پروردگار سُنٛد شُکر گُزار بنُن. شُکر گُزار بنُن گوٚو یہِ گژھِ پٮ۪ٹھ صحیح طریٖقہٕ استعمال کرُن یہِ پنُن علم. افسر بٔنِتھ لیڈر بٔنِتھ کانٛہہ تھوٚد مُلٲزِم بٔنِتھ پتہٕ گوٚژھ نہٕ یہِ غلط کٲم کرُن تیٚلہِ بنہِ نا شُکر گُزار پننِس پروردگار سُنٛد. پگاہ آسہِ محشر کِس مٲدانس اندر یِہوٚے ونان وقالوا لو كنا نسمع کاش بہٕ آسہا بوزن وول او ناكل بہٕ آسہا عقل تھاون وول. وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير. آز آسان جہنمین سۭتۍ کے. بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران کہ عملِ صالحات کر سُہ انسان ییٚمِس برابر علم آسہِ یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ وفادار پروردگار سُنٛد. علمِ نافع علم نفع بخش علم گژھِ انسان حٲصِل کرُن سُہ گوٚو نفع بخش. أمِس گژھِ قرآنُک علم آسُن دُنیہِچ ڈگری ٲسِن خبر کۭژاہ تھوٚز کٔرمٕژ اَکہِ انسان حٲصِل پنُن پروردگار تگٮ۪س نہٕ پرٛزناوُن پنُن مول موج تگٮ۪س نہٕ پرٛزناوُن پنُن پیغمبر تگٮ۪س نہٕ پرٛزناوُن تیٚلہِ چھُ یہِ سُہ علم ییٚمہِ علمہِ نِش پناہ منٛگ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ییٚلہِ انسانس صحیح علم آسہِ یِہوٚے کرِ صحیح عبادت پننِس پروردگار سٕنٛز یِہوٚے کرِ عملِ صالحات امہِ سۭتۍ تگہِ پرٛزناوُن پنُن خالق تہٕ پنُن مالک